Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadia kan sakan na pito anak pengampung ranau said na mabubalo yaki pito akan arakan na sukuna sumaka penggulila mga penggulala na sa uninang nasariat na antanganakan. Makao kita sa buni-buni nama nari-narinaw. Dia kan dikukurmatan na di iprilalang kay muntia pagnawan ha. Ayad na solo mimugo sa turog adia paundiran na sa kalimudan na garup. Na lumagaday arano na sa lado mamabirian. Sa wadang kung pamana dia kena masara mata ida pondira ko kipa pumagulo na ang kukumanang osoro po dinyo. Nanggay nyo ra kena maapakaso bukun sa tuwintan video pawing na naguda dawe niya nakaso mga manusia na dara pa na so dawe natatapon na so pawing. Sa ayamata na benar na ayad na miyata buna di tagude so ninang nasangkuan na laginding o swara o panimbang aminumbaw. Nama panirakan o ana dia kanu nama antangan nagu dia kanu makabesar. Ko kaya panton ni ko panimbang aminumbaw adto magen duga ko na nagu suragata to mitay ko na lumigi sa ko patapi agadilan. Sa tikuro namon tiya pagnawa na apiakan udah karakasan na sumano salama kana amana kalilinta din nakapipi agino sa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau notang nama tidak manuran udamnya aku kaya makin dina ayah kata roku nakarano naseranune nanguai bengen sami sanagri airanune. Tanan dude ni muntia pagnawa enalo mimugo sa toro gemuko sa taginepen nanakagiyemi yang anu nana selama nami bedine sotana nami timbe-timbe ngake muntia pagnawane matare angin tangku na pagnaga kongka pagnaga kongka gagana tasawalay adero miyami na ayala lagamirun nani kadem pepengande makapakati gerakaden
gerak kada naina umi amin kadem buso alongain inapa kada nung kami bu kowe rano nepi perasaan rana opi penderaan nakabeso pikiran iyo winao umi amin ya genatan saing desa nagari ya iranunen dan benar ama papa yang agak kiapa nalanakan aku sedepai nualungan ayu bentuk gini paundir anak ini omeka kai pai na umi ni na mandi na makilang amani na kata deme na tabirai ngadiu sanagre ai wirano soka pangano no lago besanian sana gerio irano nakamana penalaman ata betul geni paundira muntia pagenawan anggoda kuaso porata sarombu nula dieu anggo ke apa nala nia nako sedepanu alungan antari ain tangku natungan yang merasai suka genata samarande belai lo kesata kau dibuka kepikir begilo bersodai pegu mana ku ada nama tak apa kepikir mantap ketalabe sadai nandu gunun nana kau numi ami sana geri irano naka umanami mapikir adir di kasunuri akaderi umini pendidoro nakaderi kakak kolai ina weso pikiran yo naudi kami maribun sana geri saodie manaka pepantawin lupanya bermaputi ado paun dan apakah denung kami buat digubuni paun diri saka pipi agi nawana pengenitan ubede angko kadina nade punya getuna dengguna sama pinya
kapakai dinunakeun sara dengan nagegenatan muntinya pagenawan ako lang mabensania na inaw na paon dia na di ka pemampu kawan ako lang mabensangkain akasmo sopor tersiran nama siran dumau rogem sakya lalaka ongka sobiyo samawatane angka beri benar mambu saku pagenayuto na pengiduben soda ai pagu mana ko adin natara pako padena nata penai ko pesimbe ana bedesa kama itu nami aku aso antape apa singane nu deraka munti apa genawan analau mi mugo satoro gemuko satagine pe naya mataan benar nau bekap kebimben sau bekap kebimben saya sakatau na betun nakasakai sasana nasakai siari gene nakaya si malamader naduduna sopanininde agak sama rata betaka benar kabebisata bawa dia pawon di raya muntia pagenawannya naik timbang sadato kamaulah purung mama kau ite bentuk sonoro bensainian nagereo weranon saino wala mangadei ina beso pepe kerangkana di kadina kawana gedung di kadang kawana gedung iba kapan reside ina bakaun sareside ina bakaun panambe abulam awangku ala dumatai dekat lagi ribu nengku mayubi karanune biling pemaguman oro korasa kamegi biling pemaguman rata ginawatai akau matai di nama pikir genatan sawalai inai sakamang anu sopeng genatan sawalai ya sarwaru dipikir au di pepakata dimem somiyong sama watan nadieuna nilalaku sapa mayo bikaranun saunurang kono manun